lapha silapha endaweni yaseMguza ngithe ngivele ngiyebona omunye ugogo wenza izimanga isalukazi esihlalele ke sazakhela umuzi waso ngesikhathi ke abantu bethola ke amaplazi yathola ke iplazi lakhe seyakhe umuzi wakhe wakha lapha umuntu ke omdala yawutshela ukuthi ke uyachayela lazi le mota yakhe yagogo lo bandoda sibone ke gogo kuhle kade ungabe ugogo ukhona yini gogo uyagodola yikho lapha ke khala ke emzini wakhe sina ukubona ukuthi ke veleke umuntu ophila njani kuthoka ulazinja umtshela ukuthi akula mangoye ngathi ngizazo ukubona gogo uyalima wenza yonke into kodwa izulu lapha liphosela mphambanise kubini kwethu lapha khangela ke ngwana zenkukhu zinyoni imbe zenkukhu so sibona ukuthi ke kuhamba njani ugogo andaba lothiwa nguBaghdad ugogo Baghdad size ukuthi ungani kodwa Baghdad size uthiwa ngugogo America angazi ukuthi ke kumbe eAmerica yakhona le indawo ajwayele ukuya kuyo yini sithengophambanisa buya antuthi othema simi ungena namhla uhlala yedwa lapha uselabantu abamncedisayo sondela lapha kunjani ntomendala seligebhile kunjani ngikhona mntanami linjani gogoda hayi ngiyaphila baba linjani ugogo America ugogo America sibili uya ngapha gogo mbona ke kulezifuyo ezizayo lapha ngiyamangala ukuthi ke gogo America kuhle uqala uhlala nini la laba ngiqale ngihlale ngo2015 bonke lokwakhe ngo2015 siza phambili hayi kwakhe ngabo 2017 sokusiza ngapha nazi inkomo lapha ngiyazibona nazi inkomo ngezikagogo America zona inkomo zagogo America yes zonke lezi ngezikagogo uthethe nga inkomo ngathenga ezimbili zadabulana khona lapha hey khona lapha uyazazi zonke inkomo zakho yes nxa ishotile ngekho uyabonda yini le number ngiyabhala ebhukwini zingu28 zonke lezakho lezi imbuzi zingu43 zonke inkukhu zi185 ulinkukhu lenkukhu 185 ama road runner ayikhona amabhoiler ama road runner ezekhaya uyazimaka ngiyabhala emabhukwini ukuthi laba bafana bakho laba bavele ngiyabembonile usebegangile ngoba supervisor lapha wena kokho utabe ngabe ekhaya nantabuka eMatopo mission lapho zale khona kuleminyaka kodwa kade sizinde eminyaka ngu74 kuthiwa gogo America uBetty Betty Dube ugogo America kuvele njani uBetty Dube ngisibongo sika baba sabantwana ugogo America wavela kuRichard uRichard wathi ehlala embona ukuthi gogo wathi uyabusiya ngakathi yabe siya America ebantwaneni wathi ugogo America wona abantwana abahlala phetshe bonke abantu abambonke ngathi bonke baphetshe base America ngilamntwana labazukulu konke lezizukulwana konke kuse America hawu bonke baphetshe ubafundisile hayi bafundile bonke hayi khona man bafundile bonke ubaba wathi abangu3 abangu3 bese ezikolo omunye grade 7 omunye grade 6 omunye 5 omunye 3 kodwa baqeda bonke wabafundisa ngabafundisa uhlala ngayi eMatopo lapho hayi bengisahlala eFarmon baba ubhubhe sahlala eFarmon ubaba wengubani uJoyet Dube wena sakho sibonga sakho bani beni ngesakho sibani antwami antwami azi inkomo zakhe yazibona azinonanga lapho akule yodwa ngitshonga nginika yona la awungazikhathela uyifuna ngifuna liyana ebomvu liya le le jongo le ngiyahawukela le akho lokudlala no usebenzile ufundele ngaphi ukulima ufundele ngalo owenza lokho okwenzayo afundela kumama wayenzala
mamzala umama Mancube mama wayebaba zange simbone thina wafa sibancane kodwa umama wethu wasigcina esifundisa imisebenzi konke khokho ngikwenza ngakuthatha kumama uthathele kumama pho wena abantu bakho yabafundisa same thing abami baphambili so bafundisa bonke abantwana bamfundisa kwami ukuthi umama wayesenza njani bakukopa balapho konke abakwenzayo bakopa kunini ukuphi abantwana so babengakuthumela imali besemazweni wona ugcina mina ngikwazi ukuthi ngifuna ukwenzani ungabatsheli usesenze hayi khathesi kunje bachaya imali ngamunye bafaka ekhadini nxa ngisiya edrobheni petrol ngithela ngekhadi nxa ngithenga grocery ngithela ngekhadi yonke into ngenza ngekhadi hawu mama vela uthwala ikheshi abantwana sebethi befaka ekhadini angithwala ikheshi yazula abantwana usisiwe uba nabantwana balungile bonke bakhumbula kulobani abantu bakho oqala nguNompilo kuzobuya uAlexander kuzobuya uBekezela kuzobuya uDaniel kuzobuya uSilethu kuhle kuzogcina usimo sabo bonke baseAmerica yes bonke baseAmerica unono nguye lo nguyena lo mdala first born nguye amafemachine nguye amafemachine kunje ngihamba ngamatikiti kaNono ngihamba nge-special ticket ngihamba njenge-staff ngihamba ngihlezi ku-first class unono yena lo yenza njalo lisicole network yakho niyahlupha kodwa ngathemba liyambona ugogo ngunono lo wenze njalo ngunono ayi antwami kuyabonga lokho asike sibone lapha ke emzini wakho ukuthi unjani kade siwakhe indlu lenkulu uyiqedile hayi isisele ukufaka ama-tiles lokufaka isilingi kuphela ngabona bathe bazoqedisa nje kathesi abantu bakhona next year bese ngihlala kuyo ngiyaphelile wakhile uhlala ezisebenzi la le yabe singezisebenzi so imoto driving ukwazela ngaphi udrive ngidrive ngile 30 years ngafunda ukudrive ngafundiswa nguzanda lo mntana engamzalayo nguye wasasile driving school uyahambufundisa uthe semfundisi wathi mama nami sengihamba nande uNompilo eAmerica wasiwazi ukudrive usiyavula amashop usenza nisasile amashop yonke into ulenza amashop sasilama so ufuna udrive imoto enkulu engake phezulu uyayitshayela le ngifuna ezincane ngikwanisa ezincane ngikwanisi hayi ngikwanisa udrive imoto enkulu so encane ngikwanisa yalalela uye ngayo lana ebomva ngikwanisa lokane ababuye benika ilift lokho ngako kubomvu hayi angikwanisi nasi imoto engidriver ufuna enkulu imoto zami nqani driver ngifuna elamavila phezulu nayo phezulu hayi khona ukuthi ngihamba ngungutitisi lokwana hayi otitisayo hayi otitisayo even umkami esaphila sasingahambi imoto ezincane hamba imoto ezinkulu sasihamba imoto ezinkulu uthe kuchiya wathi ukuchiya ngabo umnyaka 2001 wahle wasihlalela wawusemncane phela kodwa ngangile 40 years kodwa wathi ngiyahlalela ngicela abantwana ngizange ngifele ngifuna ukuthi ngenze idoti futhi ukuthi ngiyaphuma emzini womkami ngiye kwenda hayi sihambile ngicina abantu omukami sebeyiko lapha abantwana ngifuna ukubona naba ngithe ngidlula lapha ngathi ngisa inkomo ngizibonile manje leli liplaza uliphiwa mama ngiphe nguRichard umntana nami uminister umoyo nguyomphilelo lapha kuphileni abanye baphileni abanye bayekela bayakela ukuthatha nowathatha hayi mina ngathatha yes ngoba ngangikwazi engikufunayo kade singiyakwenza nangu ngiyakwenza hayi mina imoto ezisalele ngale basithola ngotitisi le nqola amadonki lapha ngoba bezivele sisesaba ngoba kuyachacha imfula so bekungeke ngiriske imoto ngoba kodwa wasathola imoto encane yasibisa la lapha umuzi wakho ngiyindlu le yindlu yokuqala esaqalisa yakha le yaqala kwakha yini yona le yasizokwakhiwa ujaha number 3 uBekezela right ube khona nje last week antako basebenza la akulanja nje uthiya kulanja awuzwa ke lapha ngiyakhululeka ngiyakwesaba izinto lokho ngilanja nami angivela ngothandi mina yakwenyanya ngesabi yakwenyanya kade amanzi la ngezulu lonke la ngezulu lonke la sale senzele isifuyo emhlanje ngomgodi phela niyakwazi ukuthi amasola kwesisikhathi nxa izulu sinako upompi amanzi wonke la agcwela amanzi wonke la wonke awufuna uphelelwa ngamanzi elona lichali nile ebusuku
Themba ukuthi network asozisiphoxe la. Oh khangele phasi olemo alimbona kade nangu umuntu othi guga ngibona ngani ngiyamazi nangu gugu bawothi khangele phasi ngale sibone oh indlu yakhe le wow indlu yagogo le yeyi lapha phela ngani sike edolobheni hayi iplaza elihle indlu yakho le wa kwaza kuhle konke kulapha ekhaya kuyini ongakufuna la amaqanda enkukhu yonke into hamba nxa ufuna uvulela ngahamba futhi nga emabedroom akulanda yebo le ngiyabantwana nxa bebuyile le lapha ibathroom le bathroom awugogo kuhle lapha hey le ngavula le bedroom le kakhulu ziyabanga oh inqezo nxa izulu ibedroom yakho le hayi le ngiyabantwana nxa befikile all right yami ngale okay wow hey phela lapha yazi lapha kade usafuna nemhlabeni usezulwini la eyami le bedroom usezulwini onuhlale lapha all right okay ake sihambe ngiyibona inkukhu zakho nganto wakho la yeah the second born the first born first born yipi lo ngiyengumaziyo awona vele la wahlala 12 eziko ngikholisa umlilo kunjani right njani wena Ezra angiyaphila nangisikholisela umlilo la lapha libele zobona mama yeah umama uyabonga kakhulu ukuthi abantwana abamlalelayo abafundile okuningi la kayafundisa khona lonke lokuthathe umama yasilanda ukuzokudla ubona ukudla kuphekwa la ngibona ukudla la into engidlile lapha mana kumele ungivulele la sengidle lude ngadle amasi ngadla lapha kuyihlaza la elinhlaza chayisa beke khona asichayile wena lokhu bekuyi inkukhu makhaya inkukhu makhaya sisitsha ingajizi ngoba le hanti into ezathwala umphako lapha kwekuyimbuzi imbuzi ukudla okumnandi kuphekwa emlilweni le lapho womisa umfusho wakhe la lo ngumfusho wendumba lo kanti nge lokade sikudla lokana ungaphi lokhu wala ngamasi la amadoda vele ngiyathola konje sona thola konke lo nguyenzayo lapha futhi gogo enkomeni zakhe hey akubona ke madoda hey udodelona asehle ukuqeda nikuninsisidla madoda akuphela ngaphe noma saxoxa lokho pha lo utshaka lo ngelusa inkomo ngona bekhala umntana wakho la oh second born okay sekathembi aha use America la zanda yes khona wephi ndawo Indiana nice siyabonga kakhulu la madoda hayi la amadoda ahlala logogo la wena wachitonga ngona wachitonga leli tonga ngosebenza la ngiyosebenza la all right mofu la usebenza la leminyaka emingaki 10 years usebenza logogo hlezi logogo la lapha siyabonga kakhulu usanjengisa ugogo indawo yakhe akudlalwa lapha ke libhunu le akudlalwa ngela lapha ngabe wendlu yakho le nto yakhe nice hawlo mbhedo sukhona sapho ngufana amagundwane okay sokusela isibili la ngama yafuna ukungena ama toilet hayi no right asembonilani susebenzile so uyabusulapha nxa sembuya next time kusenhlala okay wa indleko enkulu le ama-bedroom angaki mabedroom nge-3 hey namabhathi siwavale ngoba kwabe nyamanzi sabuthi abantwana bangaganga umuntu angene etoilet oh yeah sofaka iskating kuphela iskating la lokuzofaka ama-curtain befaka isilingi phezulu yengafaka vula leyo fiteka ibedroom le asiya la itwet le bathi le ibedroom
ibedroom futhi enye le yamakhulu hayi makhulu makhulu gogo ha kambe usafunani uyafuna hle edrobheni usedinga Ndiyabo lapho le stove khanga ukuzona umlilo ba Andiyabo khalisi chef kambe usafuna bathumeza kuphela umuntu ebisi isitheko ngihlalele uhlale akula nje ndifuna uyaziqhenya abantu abakho kakhulu bagcinile kakhulu bagcina abantu abakho nomise engekho noma ekhona akusakhadakala kuyafanana ngendlela abamphethe ngayo bamphethe kuhle kakhulu abantu abami akilanto abangangenzeli yona bayabuza ufunani lokho akele ukuthenga bayathenga babisi ubone sokuya labantu bethu imoto sezimile egedini lapha theso chimpu theso chigrocery theso chiya lokho ngabantwana bona la so kade zanto yabo lama-tires lana kusele kuyanda abantu bazabe beqedise faka iskating la bafaka ema-toilet ama-tires lapha angakafakwa khona sokuphelile hey gogo yazi ukutshela angifuna ukutshela inhlanhla engakuzala ithumbu lakho uzala abantwana siphumela ngapha mina sengilahlekile hawu inkulu ke inkulu kakhulu hayi manje ubuyilela uwedwa khona bebungesabi andinandaleliyane ngani ngitsho ukuthi hayi phela ngazuthuthile ngapha ubuwedwa benkulu ngani ngisaba nje ngiyakhiya khiya akula nto edla bathi phela tata isibhakara uphosa kudala kuthi isibhakara uyaphosa hey akula nto edla umuntu lapha ufaka ijojo yakho tanki la so abantu abakho lapha benza okube bekusurprise bakhompyutha bekuncedisa and abantu bakho futhi bazwana ukuthi abantwana abazwana abaziphakathi lapho ngazi ngaphuma uyamanga ukuthi abantu bakho bazwane kangaka bebe yimbumba babambane kwenze njani bazenzela bona bodwa wabona bezwana nje uthi namuntu umama yimi ngithumela omdala nguye lengqondo wathi wabatshela abantu ufundisa abana wakhe ukuthi umama nje singithini andiyabona insini hey madoda kucina khona le kodwa iplaza licina lapho vele kanqangi lapha bezobone la beyanzoquma lapha uyahamba ngale le ngiyakunika lapha le ndawo enkalakatha ngahle yebo buya ngunike nxa ufuna kwakha ezi kathani ngawutsha ngathi buya ngunike indawo kathi wathi ngangiqamba manga ngiyabuya vele ngivuthutha le ngikhona ngibuye la buya ungapho le kwene factory le yombokodo le akulani lapha akulani lapha ngifuna ukuya la andikhala amakhoma andabona inkuni khangena inkuni zinjani inkuni zithatha nga athi sivele siphakathi kwazo lapha thina phakathi kwazo thina khani impita yendumba khangela kunjani emasimini la madoda nayasebenza uyasebenza chef nasebenzela abantu bakho la they are proud of you ukuthi uyasebenza despite bakusupporta kodwa uyasebenza vele ngiyasebenza lokhana athi sikudla lokhana ibhobole ukhe khona nantiyana manje lapha ulombuka lapha phakathi lapha ngamakhomani la besiwadla izolo siwaphekile izolo uyabona le nanta simbuzi ziyena izimbuzi zile zakhelwa zile stairs la phezulu kombhede kule stairs simbuzi la embhedeni andiyazo la Yini? embhedeni Kungani lala phezulu esabani? amadaka Amadaka imbuzi ngaletha ichelesi. Ayichelesi. Wozila. Right. Andiyabona amajodo khala ijodo liphakathi la. Ngiyalibona ijodo. Elilinye ngo. So la ngale konke kusiyela ngokwakho le. Ucina khona le phansi kwalapha lingenele khona le akwagcini la. Ya. Amaphadoko enkomo zami lembuzi zami. Hey. Amaphadoko. Madoda. Amaphadoko. Ay. Ngiyabuya siye bamakhelwa lapha ngithenga. Hamba ezonyabula indawo lapha niwakhe ezona. Ama ngiyabuya. Ngiyabuya. Akho bezaba la ephaya ukusigebhela umgodi kuphela. Yeah ngiyazigebhela umgodi okay. Umgodi ube lamanzi akho kuphela. Sengiqedile. Uqedile. Inkukhu ngena ngabe siyakuza upotale. Sanda sengena lapha la kubona umuntu. Sindeka kubona umuntu. So ekuseni routine yakho yokuvuka kungani lokuqine kangaka? Ngapha lokusebenza amasimini. Ngajayela khona ukuthi mina ngangilama business ekudala. Okay. Ngivuka ngama-2. 2 ekuseni. Ngivuka ngama-5 sengivula sabuyela ngila. Okay. Ngabuya ngizigambale kodwa bese ngikudala. Abantu akwazifundisa abantu akumele bazisebenzele. Yabasebenzela. Bangaphili ngokutshontshela abanye bengokucina hayi bazisebenzele. Madoda. Utse.
Yes, man. My God. Awunjela utheza azazi ukuthi zingazozi. Uzazi njani? Uzibala njani? Kanti manje ubala njani? Ubamba 1-1. Yena into angizibhalile lapha nithoba labafana bebona. Nga. Nanzi emdulini. 144. Yeah. So ngathi ngakhiphe yodwa uyabona ayiseko. Ngiyakhansila. Yeah, Hayi ngingathatha uyambamba. Hayi, ngawuyithathe sesikhansila simake futhi. Hayi ngithi umuntu angatopa ngaboni. Hayi, yabe ngaboni mhlaka sesibala sesizabona. Oh ngasibala siyabona. Ezabona. Anti abalapha futhi iphatho kuyokudla imbuzi la. So imbuzi sifaka lapha phakathi. Last year ngangindima isunflower ungasi sunflower la. Manje lo nyanga ngithi hayi sendini. Yeah. Anti yabona indluku lamazambane khangethi ukuthi. Sho. Indluku lamazambane. Yo. Madoda kam uyawuzwa ukuthi umuntu uthiwa kule heaven and earth. Yeah. Heaven and earth olusezulwini la emhlabeni. Amen. Hawu sezulu ufuna onye ofunayo. Hayi akudla. Hayi kuleyo nyonto efuna. Ukhomba ngophakathi. Akulohlupho. Oh so lapha wenzela imbuzi. So zivulela zingene yazi indlela. Izidlela. Zizibhodela. So iphatho kule wayitshela khona. Khona abantu abalapha. Ngile nganti yabona umuzwana obona lapha. Le. Lamana benqola kade likho lapha. I-branch yami eduze kwakho lapha. Yindawo enkulu osuka lapha nje khona apha 19 Mfukuni kakhona. Awuzake. Indawo enkulu vela uyayisoza iqedile lokho. Hayi vele. Andiyazibona inkukhu. Mbani umuntu olenkukhu. Hayi usibe. Hey, usoze inkukhu lezi ngaba khona uyazithengisa wenza njani? Andiyawambala. Nezokudla? Yeah, vele andithengisi. Awuthengisi? Hayi. Akulanto efaka edorobheni. Lekhuzeni. Omega. Gijima sazivulele enye inkukhu lezi inkukhu. Ziyabulalana inkukhu eziningi kakhulu. So mina ngikutsho ukuthi usowufuyela ukudla kuphela? Yeah, badla abantwana. So nompilo kabamba uyahamba ezetheni uyahamba ezendala sikwazi. Hayi Yeah. Nompilo uyadla. Athanda ukwenza 10:1. Inkukhu lapha. Uyadla. So zingalokuza lapha awuthengisi kodwa izilimo ke. Hayi, vela mina ngithengisa mina yenza so. Ukudla kungavuthwa. Ngiyahamba nika abantu edorobheni libazi. Ngizile ukuthi ngithanda ukubonga bese ngikhotha ukubonga ukhangela ngapha sike sikubonga. Thanda ukubonga labantwana bevula indlela phana kuGogo Machabalala. Yeah. uGogo ngumunye wabantu abadonota kuGogo. Lapha nevula indlela. Usehambisile impuzi uhambisa amagwili uhambisa yonke into. Siyabonga uGogo Machabalala phana ke uGogo ngiyodwa ukuyadonate. Nxa isebenza kanje usebenzela ukunika abanye abantu. Hayi vela ngichamasi ngilamasi amanya senga ngevike ngesengama 20 liters angu5. Ufake ezikafuthini ngigcwalisa ngicwasa ngiseyanika abantwana bonke ngibazi. Angithekisele umuntu ukuthi. Awuthengisi vele? Hayi. Hamba yabona ibulwe lizulu zayichitha. Iplazi vele akumelanga ulokuza. Akumelanga. Uplazi nanti ngolimela ukuthengisa. Hayi. Wena awufuni lutho. Fikela ngaphatha ngapha. Wena vele awufuni lutho. Hayi. Mina ndimela ukuthi ngiphile. Njalo nginceda abangalapho. Sokulima lokho. Abantu ngiyabancedisa. Angibonela abantu kathana umuntu ungayengalapho ngiyamnika. Okay. Impuphu bangabuya abantu lokho abemalini becela ngiyabanika. Angithi umuntu. Yikubusisiwe kangaka. Izinto zakho zenza zonke ziphunga uphumelele. Lo mntana akadla inkukhu ezithela unompilo yadla. Uzawudla thele engahamba. Acharge date. Lembuzi kumbe ufuna ukubulala enye lana sefridge siphelile uyabulala. Ifridge igcwele istock here. Yeah. Ngaba futhi uyaphinda thumela ibeef futhi. Yeah. Lapha abutshani wangikhona ogcela lapha phakathi. Lobu tshani lobu sifuna endlalela inkukhu phansi. Oh. Yeah, ngifuna endlalela inkukhu phansi. Lami ngiyafunda phela ukuthi nginqaza ngilima. Kunezinye ezibekelayo futhi. Ya, umuntu yalo wafulela into abantu wafulela uchapha. Kuyanetha. So uza kulungisisa. Yeah, anyakwaza diza into abantu khawuthi amazangena njani. Khawuthi amazangena njani. Okay. So hayi sizawudiza konke ngesama bafulele kuhle. Afulele kuhle. Lezi ziyabekela zibekele crate lezi. Okulezibekela maqanda akona amaningi angawasanga. Nakana indaba zona amaqanda nasifuna yadobho uhamba. Hayi ngiyathatha. Ngabe so ngokudliwa ka sokuthengiswa futhi. Hayi vele angithengisi mina.
amadoda mina ngizange ngithengise umama wathi ungathengisela abantu lutho nxa uNkulunkulu ekuphile yeah nika nje ukuthi la uNkulunkulu kuphile awuzwakele yeah no amazwi kuhle lokho hayi lapha mfundo okuningi kambe just ukupha abantu isipho yes siyabonga hey amadoda this is nice okay lapha kugcela amanzi yonke into akunjeleke nakano no uthuthi vele uzahlala nemuntu mana ngemphumule ngiyelo usebenza gadala lo uphumule uhlale pha sebenza nzima hayi khona ke ngikwanisayo ikho engikwenzayo njalo ngingahlala umzimba wami uyadinga yes fanele ngihlale ngihlupha sesebenza uhlupha ngizwa right nginjalo okay uyibona amaqanda nanga amaqanda yakhe sesadube ngayiviki yena ngisiyadube lokho lidobha lidobha sihamba la eza udobha wami okay hayi dob hey manje wona amaqanda nini fridge le vula phakathi ubona vula zonke izivalo zethu gogo hlalele hey madoda vula ngayo vula manzi athi ngibuyele kanilako konke lokhu mina endlini ngicela kancane hey ulodiphi zinje se ngiyabona ama drink now free drink idobha khona ayi tatha manzi la hayi akulando ngekho la hayi hey akulanto engekho abantwana abangicilile la hayi bakugcinile yeah manje kuyini ongatshela abanye abantwana kulabantwana kulaleleyo buya siye lapha kulabantwana kulaleleyo bekulalela abantwana abangaphetsheya alokho benenhlala mina ngilamzala ngisela mama ngisela baba lalokho benabazali babo kuyini ongabatshela khona bakwenzeni abantwana batshela ukuthi thina esalibisa lapha emhlabeni njalo esithi saliphiwa uNkulunkulu lisigcine lingasilahli sihambe sicela impuphu ezinext door abantu wethu besemazweni kuyayangisa umntwana wonke ufana agcina umzali wakhe ngikhule ngize ngikhokhobe beze bangilahle begcina abantwana njalo ngingahlupheki ngingacele emzini umntwana akwazi ukuthi umama uyadla umama uyageza umama uyagqoka yonke into wena ulabangani bangosikisi bangobani abangani bakho abangani abantwana yakwazi ukuthi abangani bakho abangani bami umngani wami silokuqala mfazi kaRishad uMaphiri kuzobuya umlimisi uMachuma kuzobuya omunye ugogo kuthiwa umali phahla ohlala ngale kuzobuya umunye umama kuthiwa unani uhlala eThawuthi kuzobuya uMasibanda ungusisi wami kuzobuya uMadogo yiyo abangani bami lapho babuya khona ukucela khona okay uNompilo lo lokho beqamba izikole ezithini wafunda umntana wakho uNompilo wafunda waqala wafunda eThwayini Robert Thwayi wathi yani eRobert Trotcott leyani abafunda abantu abakhiwa lapha wasuka lapha uNompilo waye eMgandani esikole seMgandani lapho waqeda wona isikole sakhe uNompilo azange afunde enyathi omunye semklema la wafunda enyathi azange vela hambe phandle Nompilo okay abahamba bayafunda ezikole eziphandle ngulethu lo Simo budla babesekame lesane sele kuze kuthiwa yini lesasidura kakhulu elite school kuthiwa elite school yikho abafunda khona abantu abantu uNompilo wathi sekutshaye semazweni wathini wena ubona umntwana nango sehamba sesiyafunda khona ngakhala kakhulu kodwa ngakwazi sesiyaphila ngcono okay uyaqala uhamba uNompilo waqala ukuvulela bonke abantu indlela wasefike khona le ucanta umntwana oyinkazana uyamazi uyagcina vele senyamalele hayi ngitsho uNompilo zange kwenze wagcina futhi sethatha ubaba wakhe ubaba kuwa eAmerica yebo ubaba ukuthethe ngoNompilo ubaba wabhubha sevele eAmerica hawuyebo thethe ubaba wathatha uZanda ngemva kwaZanda wazohambisa ubekezele eCanada ngemva kabekezele eCanada kwazohambisa uMabhawudo basalulethu lo Simo babesesikolo bengaqedi bazothathwa labo sebeqedile isikolo olengqondo lomntwana wakho kakhulu okay wabisa ke bana wakhe kwaba kuhle wabisa labantu bana wakhe bonke lezihlobo eziningi sezihambise kakhulu sabisihlobeni kakhulu onke onqobile labana abahambise uNompilo okay unontokozo labana abahambise uNompilo othoko awula muntu ongahambisa uNompilo abantu abaningi bahambisa uNompilo abezihlobo ngibonile abasasilabe enye iparty yakhe lana umnyaka phela sebahambisile sebahambisile
hambisile umntana lona umntaka Peace kanti umhambisile kathesi unolwana umhambisile kathesi nompilo wanceda abantwana abaningi sibahambisile kakhulu umusa ke lo thathela kuwe lo ya kuthi ukuthi hayi kuyazwakala ke gogo sesibona umuzwa wakho omkhulu ule plus lakhe ugogo leli semguza aliko khatshana kubulawa lapha 15-20 minutes ufikile kakhulu usuyayitshaya imoto uye edorobheni uyahangena nje uzihambele edorobheni ngiyasihambela ngedwa ngisiphendukele ngedwa kungani ungasazwanda ukulala edorobheni ungafuna edorobheni ngoba into zami zona ezuthi ngilale ngingazibonanga nyangani yagula okay yamafuna ukuthi ekuseni mvuka ikhali inkomo zami zikwanile esibayeni imbuzi zami zikwanile inkukhu zami ziright njalo ke kwinyanga ezimbili ezibuyayo usuhamba futhi vela hayi vele umbuzi la unompilo ngihamba 1 week uhambe America itikiti dura ngaka 1 week hayi unompilo ngiyithengayo ngolithenga ngeke uhambe njalo 1 week vele ngase ngakhansila ngaso ngasoze ngokwalisa okay kato mntu uzalwa ulo tekla mani thalo tekla hayi uthi wena abantu bahambise eCanada thalo umntana ku Trinos lo tekla 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 umngani kaNompilo wayengumngani wakhe wahamba naye wayengumngani wakhe hayi no kuhle ukhona usafuna ubuza ugogo wathi lo mbuzo omunye sewuphendulile bathi wena uba inspire abaningi ababhala la bathi benza labo bathunikala ukuthi abanye sebekhala ukuthi sengicanga umama mina wangishiyayo landlani ngambona umama onje ojabulileyo ukuthi yena ke abantu bakhe proud abantu bakhe kuyazwakala hayi babuka abantu kakhulu so hayi obalenhlanda isanda sakhe umama wadla bakhulisa from the word go inhlonipho efamona kulobani hayiko lapha no White House kuthiwa kulobani efamona ngazothi ubuzana no Babs Nonsi case Babs Nonsi case hayi nqalizo Barbara izana ukazunge ubuze uthi efamona kulobani hayi famona seyaba ngamahotela lena seyatshintsha Barbara soziphinde uyazi futhi so kuyi White House vela usozukwazi angisawusela umuntu ohlala efamona yena manje labathi gogo sicela inamba yomntana wakho no lathi ufuna uhamba manje le hayi zalithumezela inamba ngaqala ngikhulume naye ukuthi yavuma yini bese ndithumezela uyabona usesivule njani lapho ukhumana seyike nabantu abaningi lapho